kuyanana na ukunikili wa ataalamu Ngua siambie kwikiwa miaka ngili yana yumona miongo mwanza methelu na tukiangwa nundu wa mondo meki bathukani meba kutusia na siwa yingi tumetutu tutona kutumanga kana tunetongile tutona tutonanga na indi nyeneta wa Steven Mwema na okethia na no chendine wa kilungu kicha uya ne uya but tu that tusisia mawe meki bathukani tuyukule kana uyo no tutona tunenga kaindo na indi umundi twithia tuinana nomwe ulotho kumawe yako kutubwika kana kututumia Ngua pani Motongo TV kwa katu ambonena nake nigulia hii tutambite kwambia ni wa mavundi ondene yakengani ukenga mundu no mutumia Ngua no mweta yawe yo ikuma mundu kumela kusia ukengia ndo menata yenye ndikengana ndikengana ntra yawe ithia ni mkweli kenda withia na sika soma ne kalanja ba na nigulia hii yu uyo wako tuma hii wambisi ende kuma na mbisi uyo ni na miaka 5 na nengetia basongetwe na yue nikiwa muiye kukona wewe otuma na chiku yonge uyo otuma ina mbisie nundu ni bata na uya wa kwe kaliando me anake me smart nundu na kwa nilio tagwo ila woni we smart yabanga yue londo na kona niwe yawo otuma nundu na gwa ile tomvumilia na kwa indi together ni market from outside wambiye uyo na mbeza siana tupesa tu nini indiwe waete ile ingi ongelela baka wabika babikite oyimba sisi akwambisha uyo umise mbeza sia akwambeyo uyo ngithukuma ndiathu kuma uyo indi na thukuma katika asara liakwa yambe na uye machine machine esu niyo yandeteye uyo mbaka yambicha bwembikiti o machine yoka yu kwani kobe uyo ngwa thukuma tambiro lika uyo na yuonie uyo niko tonya kunanga yumba silo kwenda wethia uyo si wa salary ndo kwenda wenda kuyandika nethiye uya wa kuyandika wina kivathukanyo na uya wa kuandikwa ndi no satwa ya kutoa machine ino kulenga kulia hii usio wa kuyandika kuandikwa ni mundu wona ni mu ibe ono usio wiba nundu andune wa mashariti mundu nuo kwiyumesia wabingwa za ilo bingwa ndo kolwe mundu zeleto ba na yue kasi muthenola musio utono lichara to pesa to anata muthenola musio yukwa muthena utono lichara to pesa to anata ibo pesa ombesa tito pesa yani tito pesa ni mbesa ndo kwekalanya na customer bado kwe kusio yukwa twasi yu mundu kusio utono na ulichembesa ito no vikangili no bikazi no kabeto kanjo kidogo ikabika utaitana kwa muthena no ithengea no mutheno la muthukui utono thoko matambesa siana ila kuumo byuke ila nasubitila abantu wakometana kwa mundu asi yani kuumire nikileno na mbesa ikasemba yu mutheno la mbesa si usemba kwa gwe without utono lichara topesa twanata no ni kwa dawo tupesa lakini promises zitha zimbinyoge these sionenga bina ya copy ya mbesa no zio mbingi nyukule neta kwa wathi uyane mutheno mwe ukeka low ukaleta kido mutheno si wande ukala kono kaslingi indi napiga ndibo yangai ngamuyandike kale baanze okyondo no kanili yani nenda ndombe kila mutheno lazima kwa mbesa lazima ngwate mwaone nda no slingi pendo makuna mutheno kadala byo mata kwa kindu lazima kwa kila mutheno ndo akwithi customer si bata na kwa muno ne kulia yu andu angine mo kama kambia uya na kadala yu waku wase wambie tene nzo kila kitu utonya kwa asie cha tumie kitu mawe sio wakuonga mogetha ndo sothala wewe zothala nundu akwithio ni nenga customer sia kwa ndaiya na nini itambo aundu mundu utambo wa customer yake na yini okulia ko yu kila muno customer na kuendea mundu nundu wakuikwa undu waikua undu we free na sio na kwithia no monyondo mwailite ikalanyo nesa ti lazima we ani gwoka lakini onanza ukethia ni tokwikalanya nesa kindi chuki so tumota kulwa kwe binda jingi we kalanya na moneso no bingite maka kumanda kwambia thukuma uyote uyo utethetie hata weta mundu nyewe onu ndethetie muno nundu nyenja uthama kuma na wambisia na nu ndethetie mpaka ngabikia kwithia na to branches yani wena branch yani wasobya uyo mpaka wasobya branches na utumio branch kanginio bado yani ku wena uthukumite ukasobya uyo na ukasio ukasobya mundu ngewe na yu ekakupingwa to branch we yuta we mwene project siaku ncho kila wethi utono afanikisha kana utono kwa achieve kwa kwesela uyona peke ndo wa uye kana wako kindu kana wethi utono kuwethia family uyu pe ndo wekie na uyona
basi ilo kwa tabai ni yezu no ndethetie ayuye uyo wa Kutuma utona kwa siwetha na challenges myo we na challenge ondondo katika mawia ndisa kwithia bandu batena we wina challenge nundu no thukuma kundu nesa mundu aka appreciate na mundu ngeile ku appreciate ya lakini nengi monde na cia no makwa ulo kwitikila no lote kwitikila ende ingina la media makitikila kwa uba mundu ithia yenda kuona mundu abwado kukunza no thio akendegwe kukunza na ongone ona kwa challenge ni kwithia ando amamethana ngombo mu yuta amethame ngombo mu yani withia mundu sundu umbitwe tiwa ku appreciate nizo withia no kuumila nthini lakini ukianania maundu na yeye mundu kwenda tase kusobya uyo wa Kutuma you was a stock ba mundu atona kwa stock ba okay no sa Nairobi go sa Tanzania kwambeka yani we no za stock Tanzania no sa we ambia was stock Kenya lakini ni we anitogetha no stock Tanzania you witwa Tanzania kana utuma omuntu okay Tanzania andu ala matesa Nairobi asuno mo withia no sino mo matumite onende ya nundu akundete asindu ila na mana na mwe twethia twi ma friends so nimeonenga connections ya Tanzania ningubikio matuma no ngoza sindu mambike sio tatarikiani kose la oba utiboda nkethia no ngukwata na yue kila mundu ithukuma wiye no lilika kindu kimwe cheke kikana undu wethi wesethia you yani challenge wethi nayo mundu akwete Ngua atia na ale akwesa kuiba kana sindu cia muthembozu kindu wakomana nacho ulilika namba kono mundu we no agwa Kutuma ni thiana mathina ma muthembozu sometimes kwanza te kunena covid na tumite Ngua mbingi cia rusi na yu andu mawalo matwike kumina atie wa ila ingiba kuhisu no mbega ni bikeyo sitatho wa munini kwula na thimithisi andu asunaguo yani mundu akathima Ngua na itia ba ila kwese ndekala na nundu ata ibinda yu for example thina yuko mundu aikwia na yuna ndiaungamia lakini nundu na Ngua ni nzeo ayuko mundu ngi ndimutea lakini kindu chu ithia ni cha ndunganga netina inawe yukungamia ni kwikata okay nuto ma ku propose wa mundu mungamie chathi ukamuperformie katika chathi chake like wedding na yuo kama either nuto na kwithia wina utona kuko kapituka nyoneni na mwene chathi na nundu nona muthimite Ngua na ni mwabituka na uyeka na nengwa nundu wa umwene nukuona yu katika nyebundi ni na affectiwa aju na affectiwa kwithia ni manenge vinda yo muyo mambia mundu su Ngua su yake customer nikenda ikangwa meba na ikabikese ondonge ya netina twase yu nenda kukwambisia uya wa Kutuma yu kwanda bi ngenda chala ni kila kisioi kitona kwitha kirenji tambeza cianara okay ibe na singa cia gili 40 yani ngili meonkwena kutono kwambisia nayo na inde yo mandio sindu ila ingi na yunje na kwambia uyo ekachala ni peke ndo kingena ile kwitha nina cho wali twithia sindu mbingira pasi pandu ba utilila makasi ntwindo twingi twaki ubundi pasi uno la stima kana no wa mindo no mbako ithie na pasi susiele ya stima ya manu nundu saa ingi taku wote makwene kwi saa ithaste na wa stima ukethie twakwatia maka yu stima cia thio ithia mundu nde saku komya wia wa mundu nundu wa kumunenga excuse ya pasi wakwatia maka no ikunia mundu Ngua pasi aithe satisfied na yue ono mundu witha ande no thukuma no witha ande no manosindu bingi lwa uyosu peke ndo wazia ndo ise yo lwa uyo no wa Kutuma lakini no wakisia ukisoma wende yo lwa uyo we no nzomethetie sindu mbingi muno cio tuma na eka Kutuma ona ki fashion cionthe ona takwika decorations cionthe isu ni idea sumanete nthini wa Kutuma kwa usi sindu isu cionthe ni kuna ni decorate anga decorate andu nga decorate ya mundu room place cionthe idea isu sumete ba nthini wa Kutuma kuno kwa mundu ngamuya ni adia some Kutuma ni kuseo na ni kutwa mundu basa nundu ni complicated ni ngushukuru nene ukule yu uyono waku tasi yu okwa bahati mbaya uyono waku ka fail ukwa affect yata yu kwa tonethe namo ai ne gwa thina mingi muno ngwaro ethe na kama kwikata uyo mundu abalukano yani ukethe mundu abalukano ucio kane tina na basa ukesa kwithia ona kwisa kosea no kwithia wa affect wa muno uketha yu ona kuyana kwa lika thina ucio kaone tina
kethia ona andu nimekuona wina bandu bena thina acha lai mundu wenda ubaluka ukara ni stress mbako kaiya kabiki kwa twai ka bonga mwaile u ine ratimine ye wakulwa mundu alete kabia sala wako Kutuma Ngua generally mundu alete kwikaranike ndabia sala wake wese thani waila ipe mundu alete kwikaranike ndabia sala wake wese thani waila ni wailite kwithia na sindu cia kisasa na yenda ni bindo ndo yendete wakati wa kilanilja naguo tukende kwikia sindu cia tene nundu andu mayende agwe kuona sindu ila itokite lakini waenda ni sindu ila ciukite ni mende agwe ni kuona kukie chao okay stock customer muno menda ulika bala stock mbingi kana nega stock ne affect ya biasala wa mundu ukese thano tamenda pandu be biasala pala stock mbingi kana ila nini chuni cha affect ya biasala okay ni affect ya lakini timu no kila kithi hapo ni service ya kuwe mwene no withi ona stock nini lakini kindu kilo produce bu ni kindu geseo kwa uwe yo mata muno ta uya wakuwe mwene na neta umuntu katongwa neti na kula wambe ya biasala no pe kindu we katofauti ukaze kindu kina nambe ona stock nini kana na kiondo muna pe kindu we katofauti wa ondo weki imwe mai sindu ile different nondo undu wambisya kindu niwe withi awende na kukwata experience yunga tongwa nina experience different na ila na inayo kwa katongwa yuta utona utuma ndungi ni kuwete kindu kingi kakila na apply ebinda yu no ni ka apply cha squeeze okay no kwithi aniona ni different na ino kulia uyona wakupea mundu musiasa tase andola masembano mazinyi siasa Kipchoge undu sembane wone mwati ya ube mundu siasa ukasia mundu nenda atumatake kana no watumye nambe ya uyo okay nyegwe nambe zi uyo ni kwithwa nye mwene na interested yui kila kingi ndi ate ya YouTube ngati ya siasa kisasa mundu akwithia andola ndukuma na muno banaka na majenda asindu sibwa hata sikirwe muno uno ambako zize kila bandu bonde sisi internet YouTube ona ile zigiwe na indina songo ki apply kono ko wenda kubanga kana research kida kikindu cha maana muno ndene wa business yes na yundo ambako ka research area nondo area ito na ile yeka new na kindu kilo produce bani yo metelete ma produce idio sisi kindu kila wasizia na uyoni wende awithie we unique na we mundu witha wenda kwambia we atowa Kutuma umonenga advice myo umonenga otawubwa nata okay mundu withi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalania nandu andu onthe mundu kuma munini no la munene mundu ino kwati no teno kwati andu asu onthe lito mafali utandu make indi chambe wa mina kufali handu na kumanenga ndaiya wewe wotuma uina bina ukautwa abasa na indi ukiwa machine ona wenda wa machine oye kalendukane yendei na andu oye kalane na monesa maka kusoesya nduka oyu ukanewa mwana wasili kunena na serikali utona kuitania kuitia kunena yani weta no bwana hata kwa serikali utona kwa serikali hata kuloa uchumi kana utethi utona kwa okay undola ndo na pia serikali na kumea masisani na ndwala mena talent ni kwithia andu wengi methi na talent yotuma na mena talent yotuma mailiko mikanyangia anthi ni kwithwa ni mekwenda mabalua manene na mundu ucio na talent ya mina kuoneka ikamutethia basa muno kuma cianyi na ndwala mena talent mabikie kusisania talent cio kusumilianza nasa ni muno ndo nena na itonthini wa wea ni wea nandi mwenda musiaisia umuthi twinena na neta ulo tubwika ulo tutumia Ngua na indi twamba melia matabaini na tusiokethete ibindete ya senyini ta Steven Mwema ntukutha twinena na mutaalamu atwelenza maundu kauta yolo wa biasala na indi tuthiane zina ibindete yasa